to pila ngobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambal shishu ya ka core computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip company asyusyu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreo nyo lani praiwe line ar not saw pra sansau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Kilat jingerap kiba kibor ka sorkar pedeng kathau ya kilat kilenti la ban kedo bagi dei jingerap kibala pen mentoi shibun ya kipat ba kari kawai na kita kadei kebala tip kum ka PM Kisan lani ka Pradhan Menteri Kisan Saman Nidhi kabadei ka jingerap kerpang ya kinongrep jong kari kani ka jingerap kadei kebala juai riu hajar tingka manlau snem syakinongrep ya kaba ka sorkar pedeng kala penteri kam nadu snem ar hajar khandai hakari borok kawai Handrai kalami ke jingkeno nagi pait ba kathan Western Riboy, Hariboy District, bakala don ke jingsha ot lani ke jingsha khati, ya ketika pisa nakasna trekam ke post office, ke badan hasnong umren, ke ba kidei hok jong ki pait ba ban yo nak sorkar, da ke baong ba, haman ba kilit shim lani say ya ketika pisa, ke don ke jingsha ot lani ke jingsha khati, kumta kilai mi pait ba ban persya halor ketika jingsha khati, ya ka pisa jongki nakasna trekam ke post office ke badan hasnong umren handre habai kren bat kawai na kinong trei na ketika snat trekam lengba ka telefon kalai thu ba ya kani ka kamban khate ya ketika pisa kade ke jing ptha na ka post office na nongpo ka balong halor ka jing bompau jong ka jing ai pisa sha ketika pat ba ha ka system trekam jong ka post office sa nongpo Tengah cepat ban buat dikali ya pi gitrai jo ko so bade ki pajba da ka basha nga kar manta hakmat ki pajba te api ki pajba ki bacha ut pisa to phihun ma marhun phi em ngambun re ba langta sa kawai pat te nakalian jo pi ki batre ya kani ka kam kum go puso pusumrit piso kum na ba ki pajba ki okupta da ka basha Kenapa mereka gaji nyawanya setiap kelai? Ganti deh. Mentah lah pun cak lau. Mencua ki jungu mentah pati arisa. Tengin lek kumno sar. Narba ubed doang. Mencua senyum arajar atolai. Ki dek gakong biang ko ba. Patsu masuk pak suspa man bayo. Panyo la yawai tiam dir te ba. Keli ki buhur marhun. Tiam tau senyum arajar ko sapat. Ni arajar usijar. Namar temani kenapa percaya ngani mani marubah kerana tin suara kerana tin boleh di gini gisar gi bawan mentasni hani la percaya gi menta gaptu gapisala da ong gi bala bakla yo pimen bakla gi api gi bacheyo san hajar api men bakla gi lesel api men gi asin te gisar la tin po la batai gi ong gi gataro ha percaya gi pa la da ong gi long bay ut te ha kata ut ong gi lada marlon ke nek bepa kita lada marhun api marela gi buut ban panbor marecha ga ai hada ga jiya guna dan mangala ya ga pade ong komni lada e ga jiya bakla bla kamta te sonsen e bapti gini ro marena gi thopisa lada ya cha utte kita bade hok bakla te to ya seperti kai seperti kamta lagi ya Hal opinion te lada mare e ga pisa ga ba gamang marcam cha ba mare cham bakla kono de mare hok cha ut citangkar mare hok cha ut mar eno kamta ang gini ro batagi pat mata batagi tenga de batagi hok tin boy maro batagi seorang de mare mle gini sarle mana maro ong ba mare hok ga ji ba cha ut ka pisa tangka te mata la kali ga pi opi hun marun mare hun pi ong ki te kata ti aku kan yakam te bagini mata ong ki te ba kali ga te gini kamna songi kamta te ong ki belen aku kai ong ki mencua kat tutu bayawan bisa di buat drop bisa banyak ben ya proipi atau mar eding supi ma kat nosin la yawan drop ini balai sin basausin ban rusin ro ban dropi Hausnya marajar atolai ni bandro ni pular ka ai sus
pak cuspa tarong hilap pensuk pi Yokut nang te nang liang le cuci sena dak baca kar ya mak lagi besar. Te gitu pai ba ong marhun te liang cuci la marlak di basu te ka bisa. Nakal yang kasnong jungi kesok karbang brin ni wan hangnem taga step berhempau ya ka we ke susi ke bakrau ha bai de bat kapus umpes hangne apa umret ni nakal yang juga kasnong ni penpau ke susi jur ke bakrau ha bai de bat kaneng ka jing syawat pisa apa upes umret katung ke jing itu jong ki ba ki balai yang te apa upes umret kim dai tangki kente don ru senrang ki bayo pisa na kanega skim ki am kisan te don ki paiba ki bawan ut chagas nong athau te ni nisngeu khia ba halor kane namar ba man kapor ki sai ot na gadaw ga jing ki sai ut sengi na gadaw ga jing sa ot pisa don ru ki bawan ut na gadaw ga jing sa kren kumde kumtai ha bai de pati ka pos sumre te ni na yang jugas nong ni don ke jisukya ha bai de ki paiba nong song lajang mentangin ailat katok kene ya ki paiba nong song kibala syam melade kibala awan dalade nampak kata ke pusumret ya kai ke bamaki kisngau kila yosngau ya ka jing keren tane kila sya le batah ka jing sawat ba de bat kapisa jiki tengen ailat ki paiba ro ni nakal yang jing kikam snong nyimpat sawat pisa henry ni ailat ki paiba namar ba ni nakal yang ngasnong ni kya ni su banjur bat kate gajing sukya ka jang ucing ni paiba ni ailat paiba akan ko nga sa lalim ni lalim sa fai la le nga te po umret mu yang ajar la mu yang ajar dia onga transfer cabang sejar dia sejar sa angkau la ba le nga bang ba tek nga pasuk umret tete la ba le ma chan po wa bro hajar ayo ba mre lo taga pisang bu iya ro po pasuk ro mga kerja sa diri ali pacak nga pisang pisan rungga kata hajar te onga kan no ut onga mtakan di nga te onga ut hajar seto telah beliau dia nyawa hajar seyuk kisah san hajar ut ga nga ketiang judit singklin te mencua hausnya marajar kulai ngalayo ndru hajar te hadian arusnya marajar sau ngalayo ar hajar te lami ga ar hajar te nda laleng habumret te gaong hana ba lamui ar hajar te kata ga ar hajar mencua bayo ngandru hajar hakan pom na jete chepon po te haput na chijar te ong ha balai mo po ut ara chijar te ko ong hana ba hapan phai na ma ba kilayo bun na sina ma hajar atmu lai te hapan phai na chijar te pa ut chijar te ut kenjat ne ut man ba ko por chijar man ko por ba piyo na yo sibun ngan yo ni kenjat na ut kenjat ko munta na asislia sengklina sekerbam rim te lawan ngemasik ar hajar ka ga pisa ga PM kesan te la bale drong te chamret te lawan ga hi ar hajar te la bedro onga ut nanga ga ni ga chi hajar tai le ut phini ga chi hajar ong nan ta de onga la pho ut gi la po phes te ga ni ga chi hajar te da mariton na menta cha te chabang te mut ga ni so ar spa na chi supi praspa loi hab jo phi ba dro habang tengah mercak nga se bedro mercak nga berton te cabang te paksa nga ga hatu po kat jong te onga uti katang be onga taga kon kamta ho ong ta keme kamta chi jar ut git nadai karajina sokwai na po so karbam rim te ale laisen ngalayo bandro ya ni ga pisa bi pisan dan cisen arhajar cisen ruhajar te ha ga sim ga basau lenga te ong ga wan kon pom chua te le kon pom ngalai sin pala kon pom ngalai sin te le kon pom ngalai sin te la dek ngata kon pom lai sin te so le dengan se sin te mui ka ar hajar ni mui ka te ong am mudrong ga se ta ar hajar te ong ga meriok pi bedro ber ar hajar dia sijar haput ong ga konta te ong mangam komno pa ut pa kat sijar ko deng kat sijar ut pa te so por bakardu bakim baki kumni da mangada marjar langan nga kat sijar ut pa dia tut lemcin sam spa siam ta segerpat mangga omrong lau pes pa ut gi sijar kam ta angga te haba ong lau pes pa ut sijar ong organi kam bi hable komplain isan po chapus pes anga
Tai le komplain pisata. Gaji gaji mut ta beli pisata. Ang gamel muta. Te ang mga bala ini basa ut bai kami da jenjar isya. Tele paut lagi capus pias ya transpar dagat magi cabang. Yo ikat kum gaji ai la sarkar tu sa nga. Da kumta da kai piang. Da beli komplain pi bha la gani capus pias dia. Le nga hate hamre le mak kata nggak bisa mudi nggak bisa jekat nggak bisa mudi mo nggak bisa pisan le nga ngasin banikong de nga ang gatonyon tuk tipi te anyon na labanyon da ola pau nggak bisa hapi ar hajar angga te menta da merepsa da le cimcuk be ko pias ano ko angga te adawan pai nga hajing te le nga hadin atayo laba le nga hadin atayo de angga atau nggak bisa ar hajar sedang mancima kerduk doa angga laba ai tu tipi angga ta laba le nya na so chesin de angga merede gitu gani gakat pichim gakat ukurim pidi kat akon pidi lam pidi gani mare che ga kat pi balam bakla pi angga te ha angga hanom kom pha kat ukurim kat akon na gi kon na de ni te we chami we chami la le ye te ha ba plai kat do ma so men le te ba kurim ma layak de no ditu kota kat te ngada kentang si angga te lawan dengan se te hadu mentar mesin jo angga kata na yang menikah sengkeli dia bede bergani gang jingcuk pisah dia ga pisah yang pisang dia layu ngam kat prahajar dia hadin dia wan dengan mesej baru pisah dengan hajar dia la balik ngate dia meriuk ngata badro kata arajar dia ngga hapen pom canongpo dia bong hapen pom manongpo dia ngga ta kamno hanur pom hapen pom canongpo dia ngge labun bayo pi dalam rumbakla pisah lagi lo kapi dah perform jono po cilari cakamak dah do biang lah bagate ka prajar ni kita te ongam ta haba ai digi la no po pak digi pendrung digi akawi te kamno la dum kita ba ong bang pak penpai ai penpai pi ong dan mar penpai pi dia IFIR gitu wa kanta te ong ta biap IFIR man la no po sa IFIR gi ong kanta Jangan merceba itu ibat merceba lekni jubor kata pisah tu komno ai RGI mamtan saya merkip ngasih anggo kental jadi dia bermana tang tang yang ngamir dah sesuai dia lah caut ngak pisah jebkat ngala poblok bapak gi ar hajar tengka dia lah cinga apa ga mobile ngam lawan ga message belarung ar hajar san sepak tengka ga pisah taruh kue belawan ke arah jalan sepan kai bisa te linga jo popus to pes umrit habal linga pus to pes umrit la nyon nga ga tinga habal nyon nga tinga te lawan ga withdrawal te hagata ga puar lawan withdrawal marci ga message marso ga message da mar bahasa silent ga mobile te hadin kata te nga poi chaying plate nga ga mobile mang mobile lawan withdrawal te haga next day haga si banwan nga le biang umrit komno wan withdrawal hari habal ga bisa meriuk nga awak ta te onga tipse ci onga tang kumta hinga kentin tipse te kumno kemanga ka pisanga te gani haple edit i charongpo ongamta te ong soga kong mel lot chong ipo baranda haple ya wa kong mel gin haple ya hapo post office gini gi kampi kai te bhalwi le pichata ongamta te onga le ichata bha ba le kendam ni ga kat post office le ni habang ni owan ka pisah habang te dali pi bhala ka tar biang te la dali pi ba kendam pi ba komplain pi phala gani post office umrit de ta de marlong la pha chingur banya ha bujok kamta anga bargata kentin rawa mati prangam ta bujok poi ha post office nompo ngata ka kentin hi planga ha tahu bujok habe dei bat akaliang jong ka chinong hi kat kung bujing ut jong kini ki parano chinong di bala play account sha ka post office umrit kat kung bujing tu jong kini don ka sosi ka bakrau ma habe dei kata haba kapisa kebalik kebawan derung ngak tiang jungki habele drogi kamtung ila yos ngeu kat kunji tu jungki kidon ki basyaut ar hajar kidon ki basyaut aduk lai hajar bat kumtah halala ka jong ti syaut bat naka kadau ki syaut kadon ke jingkeli nak ai kada pusyaut tengi kuak bantip ni kuak bansyai oh ya biade bagani ka banta ngilap persik ngilayok ka jinja keren ringkat bat ki officer nanti menumpuk bawan ha ka tugas ngingam kan mau cuy ka tarik ha ka tugas ha po katai ko pos office murid
Te nakaliang jong kitu ki obsak ben syat ya ke post office kita la batai syai baki kan syai ka tu kasi baki om don hok bon ut ya ke psa. Wat sitangkar om don hok. Te kumtra ni so ya ga badai na ka cispa ka jing keren jong ki obsar ben syat ya ke tu post office. Bat nangir nang liang ni bosnong so tu syai bat ni yang skam lot tar marin ba kata ke post office umret ka balaut ya ke pisa jong ki pranu sunno jongi yang ba kita ki pisa PM Kisan ki pisa job card bat kiwe ki pisa pun barjil kumdo te ngino monse nakalian ko song la shim ya garai ko telun ya kene kam ban yo ya bakin yo ya gini pranu sunno yo ya ka ho bagi de ban yo te ya kani kaya ini kaji yakran hakat ko si lang babag tugi besar banang po ngisngaw nakaliakan juga ngisngaw bahkan melapan po CSA mantangin yan o syakmat yakan ikam baningin ay jing petip susu sachisin lang bagay jing to syakat tiga post office nong po gaban syat yakan ik post umbret kena bangi parang susu nong jingi bakin yo ya kahok bat ladaja ba ke post office natin nong po kamla ban penyo yakan kahok jong ki parang susu nong sa syong jing yakren kumno bagini yo ya ka hok ni melak ban susngap menti klem keno ke jing ke tau naga e kenong rim baki od ya ka pisa bat halor kata kenong rim ni naga liang jeng senong ngim hun ba kisah od ki pramasis nong jungi nang masdang wan sim gi ka pisa PM Kisan te haba wan sim ka pisa PM Kisan te bi lau post office la nong po ali chim pisai te haba chim ila te wan sam i chani te haba sam i chani te chate mar pau kata bi kan bali chim ila te samlut ya haba ro gitu gi beneficiaries bade yo te chate mar pau kata laga net laga yidi mamar pau ka chate mar ila te Cisin le chim pisang aro dala pemen hagini ki sokar bam gim tangar ki ye bro ki khan la lelam nga go withdraw sate sinong po ya abala lelam go withdraw sinong po le penting hatu ginong ki he ginong trace pe kan ne ka withdraw ka ba tarai mo chim pisa 1000 te bro 1000 ngila pemen lot hagi bro te kata ka san po nga le pen I ka withdraw sa te hate ongi ya menta mar power ka yo le se kan pa la shai la ne la sisti to man record chwa happy bu jing theng chwa happy kam ta ongi te bi de bu be I jing theng kita gi bru gi bon drop pisaro ngi bu kartang jong ki ha ka register we poi te hagan nek biang le chimpisa chi lak tangka te le chimpisa biang chi lak tangka te prapusan ngila payment lut te ngalera prapusan ka withdraw ban le peni hate ha post office nang po kat ka ba ra pisa nang te ngi payment lut ken te kata ka ba arsin ro chate hana mat pau ga te bi ka pisai sam ha gitu gi kinang yo kat pa chate mar pau garate tagamon hai de tagamon ka pisa hadi hakti lenga da mar e ang ka jingken ha office e ga chipi ka jingken ha office e ga pisa ngila de samlut namar ile ba mar pau ga chate namar kata jingken e ga ha office le I mar o man la bawan gi ba chu minus Henry habaladap kapisa arlak tam kapa mar pau duduk chate te kita gila post office nong po ongi habakum ni marai pau ka kapisa bala payment pi te le no kumni ongi ajimut gi selate te haba ajimut gi de ongi le cha kitu gi customer pansong tu ki ba pin le pan yang tu kapisa na ki namar chane kampau tau tipi le pan yang tu kapisa ka ba ki la dro nakti jong pi
Namar sane syangi ka klempau re ong gimta. Te I habala le pensontu he gitu gibru. Te ong dise. Mari elot kapisa tang Mario ngela pendon kamlut hagi kam jing kam sem kam jai kam jam kam rep kam kernai kam taong gi. Mari pisa lot I hapla kam nole e ba pen pai. Ke la mir jungun I bi ga office bet gite gi nong chim. Te andala poi pisa biang pisa chisin. Pi hun ne ban minus kendiat. Lamar ba pilai sim mentah kowe gebru kala sim pra hajar la ne sipo hajar. Kat ba sate ka klempau re. Kat yang jong ka tu gebru ka klempau re sate pi. Ta se onggi to lepen sutu ha gitu customer ba pin le panjang ka tu ka pisa wan ra biang chapo office. Amar chani mar pau ga kam taong gi. Dan dalam poi pisah ge hau beni Oktober November. Te lawan biang gi segitu gibru. Te I la pun pokoi ong pe chani. La office ong gi ba chate marpau ga kertiang pi. Kabala drop hi kata hajar. Te ngai pi mamta ba pen withdraw I kani pisah pi menta ngi la pen check atu ga kat yong gi. Tapi itu repikum uya apa surface. Tapi PM rep nga. PM rep ya. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai.